Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y pakasaritaan ti biagmi nga agasawa, bareng kunak no makaibatimet iti adal, nang runa kadag iti pada ti asawak anaimot wenno napaidam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man dagiti pasamak. Panagko na kat umdas meten ti ornong tangag patakdar iti bukod ta balay, bakay? Jak laang amo alakay, ang mabalin mat siguro nga agpayso. Wen, tasaan matadakkal balay ti ipatakder ta, no bilang? Wen matkit di alakay. Nasaysaya at matlaang no lumasintan. Narigat ngamin kat ti makikabkab balay. Unay kalakit din ayaalan. Okay laang matkadanan ng kantatang, nga uray dito'y tapay laang balay nga agnaad. Okay laang kadakwada, ngam no siya. Saan nga okay, Freda? Ha? Anya ti kayat mo asawan lakay? Ay, basta. Jak kayat ti makikabkab balay laang, Freda. Isong agpatakdertan iti bukod ta balay. Tapno lumasin tamaten. Nakababain mat kadag iti dadakkel mo. No makinana takit din kadakwada iti agnanayon. Malpalpas ba't gaya man ti papaaramid yo ang balayo, anak ko? Wala nang. Iso arugrug yan mi maten ati agibunag kadagiti kagawaan mi. Ay katwan Sana balay ta mabiitan day ta amalpas. Wala nang. Tilaangan balkon ti saan pa'y analpas. No apay mat ngamin nga aggaganat kayo alumasin, anak ko. Kano na kami malang kanitatang yoy jay balay. Di katawan ton kadwamay, ton pumanaw kayaon. Ay, jak man amo kinialan nanang. Kilna at matlatan ti panangibaga nang agipatakder kami iti bukod mi abalay. Sa bagay, may mayat matkit di nga agpayso, no lumasin kayon, anak ko. Una nang, saan na bale? Taga-asidag tayo matlaang. Saan kami mat nga adayo unay? Agkakaaruba tayo latta, nanang. Lakay, ada ni tatang. Apay ka nga imalatiw ni tatang mo? Umay na kanubuludan ti barenam. Ada kanubiit barinaan na ijebalay. Ay saan? Ang mga madadaol? Ha? Gimatangak tapno adda usarag. Saan kat atapno adda buludan da? Alan? Ibagam ato gumatang damat iti gamit da. Iti kasta, adda usaran na. Sana bulod a bulod. Anya nga rod ti ibagakin ni tatang. Amangan no agpasugnod no ibagak adi mo kayat nga ipabulod. Ay kat ibagam anadadaol. Anya? Basta ibagam anadadaol. Di pa ilang amin gumatang iti bukod na agamit. Tapno saan abumulod-bulod. Sohon kon! Ay, amo kon ti makagapaw no apay nga agganat alumasin jay manugang tabakait. Anya ngay kumati makagapula kay? Emote. Nay, apay mo't anak ko nam tikasta din siya. Wen tadi na kayat ti agpabulod. Nay, anya ti kayat mo asawan lakay? Napahanak ijay balay da itay. Mapan ko kumabulodan ti barena na. Ngam di nakit din impabulod. Salpag da ijay alalaki. Ay kagumatang ka ngamin iti bukod mo abarena. Iti kasta, saan ka abulod-abulod? Isu nga rod ajak kimatang. Tamok nga dati manugang ta apagbulutak.
Aday ta ka man ako na kondensyo. Apay, gaputa manugang mon, buludem met amin na nakayat mau. Ay katuan Asawang arod dyan akta. Di kasla anak tamatay. Ay na, di mo amo ti ugali dya manugang ta. Iso adi ka bulod ken kuana ta nakababaen. Hey, no amok lakuma nga imot na dyan nga alan. Yak lakuman imanugot nga ikasar na ti anak ta. Densyo. Di pa'y lagbalin nga uwak na dyan nga alan. Ay unay kan Densyo. Lakayan ka man ako nakon. Hey, puno mate, masuro na ka talaga. Nagpintas metten to'y sabsabong anak kapaso dito'y sango ti balayo anak kaw. Nangalaan nyo nga iti daytoy. Ginatang ni Alan ije kabang-ibang nga ili day tananang. Ay na, nagpintas metten. Kasla kayat kumat ti mangala. Ay, mabalin nga tatimang purseng. Imbaglaan nga imulak maidya balay. Ay, sana mabalin, nanang. Lakay. Kalaalak pa ilang. Pursingin yon. Di kat matay matan day taasabong no pursingin nyo kiti. Ay, basit laeng matbarok. Diyay laeng masaringet. No kunak asaan? Saan? Nangina day taasabong. No kayat yun. Di gumatang kayong mat. Alan, saan kumamot? Ay na, narigat ti agnamnam ay laptaan. Awan aasenson ti biyag, no di tay amo ti agagawa. Sabong laeng mati daw-dawatak barok. Ngam tila mo ibagbagamaon. Ay kat, adamat kada kayon amangawat iti ibagbagak nanang. No kayat yo ti kasta klase ti sabong. Ay kat, ing kayong mat gumatang tapno adda i-display yo iti arubayan yo. Saan kat aday talaang mangnamnam ay nga agdaw-dawat ti arambidan nyo? Lakay, intaman mat makimisa. Manaktaklaang day tam misa-misa. Isuntong mat lang nga managbasol tayo amin na paswa. Isungarod amapantamat makimisa. Iti Bakit? kasta. Ado ti amok aman na kimisa. Ngam nagalas mat ti aramida. Kundi dumog, kundi kidamda iti unag ti simbaan. Ngam inton na karuwardan. Ay, apo, chismis mo't lang ti aramidan da. Ay, isuda sabali dalakay, sabali tamo. Masadutak amapan makimisa. Isumot lang nga iso. Alam. Apay, masapul aya amapan kapay laeng ijay simbaan ket mabalin mo mati agkararag dito'y balay. No di mo kayat ti umay, siyak lang arudan ti mapan. Diyak kayat ti agliway, amapan makimisa. Bakit? Agsagana ka. Tagawid taman mo't ijay balay inton bigan. Itaman pa'y analagip mo ti agawid ijay lugar yo, lakay. Wen, kasangay ka no ti inaudi nga anak ni Manong Arman. Agpartida ka no iti kalding. Iso ako nak, nga agawid tamat ijay balay. Ay katwan intayo mat umiliw ijay ayan nyo. Wen, bakit? Mapantangarod agpalingki itikas na adamat isang putta. Ay saanan. Agpaskenda nga rod. Di ado ti makan ni Jay. Ngam sa bali latamat adamat isang putta, lakay. Anya nga'y kumamot isang pata. Isungarod ako nak amapantag palingki. Tamang kita ta iti mabalinta nga iyawid. Sige. Agrobot ka nga roden. Tamapanta ijay palengke. Bakit? Apay dagit na lakay. Inruar mo mat iti bodega dagiti saan ang maus-usar akagawaam. Wen, kita nga rod, no mabalin pa'y amausar. An-anwam ngay dagita, kat adamat dagiti baro akagawaam. Iyawid tanto, into na agawid tamanan ija balay. Imbagla nga usaran da ija balay. No pamilyak daw kasapulan. Iimot na. No pamilyan. Saan mo? Una yung ti asawak. At dan samot agpaiso imot na. Ay bakit? Kita man dito.
Kita man numabalin pa'y amausar. Sayang, met. Ay, ikwa, nan kita agman. Kasla mayat pa'y mo't ngagpaiso. Wen, mayat pa'y da kita. Jak unay na usar. Iso asigurado anapintas pa'y da ita. Ilasin mo man dita. Taiyawid tanto, ijay balay. Nagsweldo ka din lang ay. Wen, apay aya? Naibusan ti mausar ijay kusina. Ikan naktuman iti pagpalingkik. Taagudo ngak inton bigat. Ilistam dagiti magatang. Tasyakton ti mapan makityanda. Awan aya trabahom inton bigat lakay. Adda Kat, sako nam asikat ti makityanda. Katinton malpas Anya? Amangan ngamin, no tila manen gat-gatangam no itid ko kan katikwarta. Ha? Masapul nga agtipid ta. Tanay, nangina aminan ang magatang ita. Ay kat mangamong ka. Si kangaruden ti makaammo amapan agpalingki. Alan. Ingka man pa'y buludan tiwasay datatang makit. Apay? An-anom ti wasay lakay? Ay katusara ka. Nangina ti gasolita. Iso anapanak na ngayo. Medyo dadakkal nga mindagidya akayo. Iso amasapul ko tiwasay. Tapno mabalsig ko. Mabiit lang nga rod, tamapanak ije balay da tatang, bareng adawasay da. Una, ngamne. Mabiit ka lang ha. Saan ka man nagbaybayag ijay? Unay kalakit din, aya. Mala, mapan ka nga ruden. Tapno makasubli ka madlaan nga dagos. Sa dino ti ayan ni tatang, nanang? Awan ni tatang mo, anak ko, napan ija bangkag. Apay ka day. Buludak kumatiwasay yun, nanang. Ingka kitaan ija bodega, anak ko. Ang mga nadala ang ijay. Ay natin magbagam amapan nakitaan ni Jay Bodega Sonya. Nasaya at mat, tasimang patkan din siya. Agmano ang tatang? Ay, kasyan nakatigyos anak ko. Apay ganda ka dito'y balay. Umay nangarod ka nubuludan tiwasay lakay. Tatang, isublik mo't ang adagos, apaman amalpas ni Alan ti agbalsig. Ay, pasensya ka na anak ko. Hanggang awan wasay may. Anya nga awan asasawam mat din siya. Kano inusar mo lang itay bigat anagbalsig iti kayaw. Iba kami dya asawam, tagumatang matitiwasay na. Iti kasta, saan nga umay agbulbulod? Ni tatang. Hala, kawit kan, tawan ti may pabulod ko awasay. Iba kami dya na imot nga asawam, tanadadaal tiwasay may. Ay unay kamatan din siya. Apay matakas jay timba kami dya anak ta. Wala. Tapno agnakam na dyan nga alan. Iti siyak ti bumulbulod di na kayat. Ita, at damot lang gayam kasapulan na kadatao. Ha! Makita man ti kinaimot na. Ay na, nagalas ka ti ugali mon alaklakayan din siya. Gapot di na ka pinabuludan iday. Di mo matan pabuludan kasta ka day. Wala. Tapnurik na ba tinarik na kita eh. Din siya. Kinapudno na nasakit tinakam ko. Ididinak pinabuludan. Adan tulaang kasapulam kanya. Kinunkunak itinakam ko. Wow. Kita pimay suti kunak. Di mo ibaga nga gibalbalas ka. Kaslakastan abakait. Hanggang awan mat kastang intensyon ko kahit. Kaya't kulaang mat nga iparik na kenkwana no kasanaw ti maimutan. Anya? Wan, kasta ti rumbang kadagiti imot abanugang. Hagyaman kiti takasta lang ti inaramid ko. Saan ko alinaksid ang manugang? Hay, surun ka. Makadlawak sana, Freda. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Alan. Tunggal ibaon ka amapan bumulo di jay ayan datatang. Puro awan mat. Ken puro nadadaal ti bagbagam. Ha? Agpudno ka man kanyak. Di naksamot kaya tapabulutan ni tatang mo. Anya? Ni,
Apay mat anak ko ng tikas talakay. Wan tatunggal ibaon ka amapan bumulod, kat awan mo't mabulod mo. Anya ngay nga rod, kat nairanamot anadadaal dagiti bulbuludem lakay. Di mon samot ibagbagakan kuana dagiti bulbulodag. Ibagbagak mat alakay. Angam no di ka mapnak, di si kanti mapan bumulod kin ni tatang, bareng pabuludan na ka. Awan pa'y matdatatang na ng manong Alan. Kasta ka dilani. Dandani matkit din pangal daw Ang mga no paawid dan anagapo ija bangkag. Urayam labit idan manong. Sige nga ro, Ipag. Anya ko mga minayat ibagam kanitatang manong. Ay, at dalaan ko mabuludag, Ipaglani. Ay sus. Ang mga no di na kan pabuludan day jay manong. Nangag ko nga minti pa nagsarsarita day di na minsan kaninanang. Rik na kanumat ti rik na ti saan ama pabuludan, manong Alan. Anya? Iso ano siyak ti sika? Nasaysaya at langan wag kid daw ka iti pamakawan ka ni tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat apabuludan idi ni tatang Ay, kuha ngamin, Ipag. Amok mat kat anasaya at kaatao, manong Alan. Lani. Kastamat laang ni tatang. No nasaya at kakenkwana, ad-adda nasaya at matken ka. Angam no saan ka nasaya at kenkwana, ay sos. Nakarkaro ti kinatangsit na manong. Ken maysa, ni manang Freda ti marigrigatan kada kayo. Isupi man ti maipipit iti sitwasyon. Tirigat na piman nga agpampanunot iti irason na kada kayo ken ni tatang. Ay, kastaya. Day tatipod no manong. Iso asapay ko mataurnusin nyo matan tinagbaetan nyo kani tatang. Ipag. Saan anasaya at tikas na manong? Uray ko mama no saan kayo agkatugangan? Kapulaang ta saan nyo apinabuludan ti maysa ken maysa, aginura kayon. Madingamin ti agim imot manong Alan. May maysa tayo a pamilya, taasawam ket nga rudan ni manang ko. Isu arumbang na laeng nga rod, ada tayo matlaeng ti agsisin nakit. Saan ket nga agpipin na sakit? Bakit? Pasensya ka la kumakanyakon. Iti anya lakay. Pasensya kan na nagbalinak nga imot kan ka. Kan iti pamilya. Aklo na ka nagbidutak. Kat sapay la kumatama pakawan nak bakit? Ikarik. Saanan ang maulit dagiti nararamid ko iti kan labas. Maragsa ka nak, gaputan na kaamiris kamatlaangan lakay. Ang panag ko na, kat nasaysaya at siguro no kasaritam iti personal ni tatang. Uwan bakit? Ikarigatak asangwan ni tatang, kan nanang mo. Iti kasta, makapagkidawak iti pamakawan kadakwada. Diakon kaya ti mapaidaman. Iso asa anak meten nga agpaidam, bakit? Nabang-aran ti riknak, gapu iti kasjay nga inbaga ti asawak. Binagbagaak nga rod daytoy. Inbagaak dagiti jak kayat nga ugali na, ket kaasi na, naawatan nakmet. Ita, nagbalbaliwan ti asawak, agpinpin na bulod dametten kan ni tatang iti usarda. Nang runa kadagiti usaranda nga agkarpintero. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Freda. Ken ka pagayam, Freda. Kunada nga rudan, di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damatken ka. Kasta ti kayarigan to'y padas mo pagayam ko. Saan anasaya at ti agbalin anapaidam wenno naimot, taamangan no si kanto ti agkasapulan, ket paidaman wenno imutan da kantumet ket agsakit tinakam mo. Nasaya at met ta nakaamiris metlaang ti asawam ket nagbaliwan. Sapay kumata agnanayon ti panagbaliw na ket dinan sublianan pay ti kinaimot na. Alakastan pagayam Freda,
Kat pagyamanak unay ti ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam. Naimbag nga oras yu amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marivic manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Marivic ti si bubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan na kumalatan iti Mavic. Dayta ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamamu kanyak. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko amadama amapaspasamak. Iti agdama ket adanobyok, iso ni James. Sakbay anagayan ayat kami, inaklon na nga adda anak na iti kinabaruna. Banag anaawatak met. Dagiti dadakkal ni James tinagbalin a katulungan na amang padakkel ken ni CJ. Iso na laeng tano kasano ti kinasingpet ken kinaresponsable ni James, isumet ti kinaduldog ti anak na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, agmay-may sakamat James. Kunak man no tugot mo ni CJ nga umay dito'y balay. Itugot ko kuma. Hanggang dyak mo ay nawagan gawin ni Tanya. No kasta, nagkita da ni Tanya? Juan, dyak matkat nga ipaidam kini Tanya danak mi. So, pinalubusak lata ni CJ. Gusto matkit di iti kasta, makapagbanding damot nga agina. Juan tangay awan mo't ni CJ kadwata. Anya nga tanong, rumor talaga eh. Sa dino nga iti papananta? Mapantamat agdate Ay na, aggastos ka pa'y laeng. Dito'y talatan balay. Taagluto ak iti pangaldawan ta. Di mo ka din panunutin ti magastos. Di kagdanag, tasyak ti maka mo. Rumor ta. Takayat kung iti agaliwaksay, Mavic. Okay. Sika nga rin ti makaam mo, James. Sa dino ti papa na Mavic iha? Nakapulis ka mat. Sumuro takman ka ni James, mama. Sa dino iha? Ada ka no family reunion da. Kaya't nakanumat nga iyam-am mo kadagiti kakabagyan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Niti kasta, maam-am mo mat ngagpaiso dagiti daduma pa'y akakabagyan ni James. When mama? Ay wan kayam iha. Kumusta mat di panakilangin ti anak nakin ka? Okay kayo ka din? Ay, kas iti sigod mama. Adayo pa'y lang tirik na na kanyak. Ipadlaw na launay adinak kayat para iti amana. Mano ka di itayan titawan ni CJ? 16 nan, mama. Nataangan mo't gayaman. Imposible mo tadi na pailaang maawatan dagiti mapaspasamak. Ay, wan nga rod, mama. No kasjay ko maatawanan kat makaawatan. Ang saan mo takasla igagagaran at ikasjay nga ugali na. Ay katano sampay laang iha. Patsik, dumteng tumat laang ti aldaw ang maawatan na ti amin. Sapay ko mga rod, takas ta, mama.
Hello, Mami! Kumusta? Daytoy, napintas lahat ta. Sana all, Bats. Jack ni namnama nga agkita ta dito'y Mary Jane. Ay, wala nga rod Imbaglaangan, ta simurot ka ni James. Tano saan? Saan tapay kumamot ama-amuan nga ag-ipagtagaya kamsi ka? Wen nga rod Ala, ni CJ ka din data? Wen batch. Ala, barugaya man. Hello, CJ. Oh, CJ. Hello ka no. Sumungbat ka mat Hello. Ay, sus. Hello, auntie. Kunam Anyamot din. Ay, napasensya ka na. Nakakonsentrate man ngaminan iti cellphone na. Madama man ng TML na. ay, grabe dagiti teenager itanya. Ay, apo nakatutok dalatan iti cellphone da. Naku namon, batch. Di da paikit di may baunan Gapo iti kasi cellphone da. Bagpay ni CJ Dua ti mami na. Mami kaya dito. Saan? Nilaang tanya ti mamik. Ha? Ala? Agraraman mo't anak-nak. Idi agaramid mo't iti anak na no kayat na ti anak. CJ. Ay, susi ka talaga, CJ. Di mo amo di maangaw. Jokulaan mo dayay. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Hello, James. Hello, Mavik. Anya oras ka ma-dismiss iti trabaho? Jack may baga no anyan to nga oras. Ado nga minti sambot mi a report para inton bigat. Awagan kan tulaangan, inton dandani akong rumwar. Sige nga ron. Tamabanak man ba yung eskwelahan na CJ? Papayaban nagkanunga minti school principal. Anya? Ne, apay ka no? Diyan ka man mo. Impanda kanunga miniti guidance office ni CJ. Isawa-sawa lang mapanak iti eskwelahan itamat lang. O sige. Sumuro tak kumaangam. Ado pa'y matngamin ti aramidag a report. Okay lang. Siyaklatan ti maban. Awagan nakdo intun dandanigan madismiss. Iti kasta. Madyansak ti oras apa ng sukon kukin ka. O sige. Agan-anat ka iti panagmanehom. O, mangan kan CJ. Day tamat la cellphone mo ti dumdumugan. Jacket ti mangan. Anya? Katno ko naman nga ilutuan ka iti si daam tamabisin ka. Ita, ibaga madi ka mangan. Luto lang ni mami katanya tiket ko. San kat aluto ti kabit ni dadik. CJ! Jacket ti lutom. Nawagam. Okay. No di mo kayat tilutok. Kayat mo nga ron, tayabak ni mamim. Taiso ti umay mangiluto iti kanam. Wen, O sige, tay bagak day ta ka ni dadim. apay no pumanaw kalangan. Iti kasta, agawid mo ni mamik dito balay may. Anya? San kamot siguro tulang? Tapno ulitak man ng tinbagak. CJ! No di ka pumanaw, sakti pumanaw. Anya? Kita ka man langan. CJ! Agsubli ka dito eh! CJ! Nay, Mavik, balasan ka. Nakayumat gayam, tatang. Pasensya ka lang kuman kini CJ, Wang. Ha? Nanggag ko, di pa nagsarita yung itay. Nanggag kumutlaang, di pa nang sungsungbat naging ka. Awan kanyak dayjay, tatang. Maawatak mat ni CJ. Kan may sa ubing pay ngamin. Nalabit adi na pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Saanan nga ubing ni CJ balasan ko. Lakayan iti tawan na 16. Bariton diya po. Diya ka mo man. Luwapay kasla ubing agpampanunog. Tatang. Oray no kasta. Idawag. Asapay ko ba? Tadi ka maupay ka nagiti imbagbaga naking ka. Wan, tatang. Di kay madanagan ta maawatak mat ni CJ. Agyaman balasan ko. Bayam, takasaritak tumarin ni CJ. Ipakaawat ko king kuha na ti maipapan ka nagiti tatakil na.
Kastamot ti may papan ka na kayo kini James. Bayan nyo pa'y laang tatang. Ang mga nukarkaro ang maguluan laang ti panunot na. Patsik ang maawatan ng tumat laang. Inton bumarbarito pa'y. Ambang malasang ka. Naiyuman ko man di may papan kinisige ti may sagayim ka. Kit kunana, anasay saya at no ipantayo ni sige iti may nga espesyalista. Ha? Espesyalista ko na yun, tatang? Wan, amangan ka no nga may no adari krik naan ni sige aditay amaw. No, amangan no adamang burburibor iti panurot na. Behavioral therapy kunanan sa itayan. Ne, mayat sakit ding agpaiso day ta, tatang. Wain balasang ko. Planok nga rog nga ibaga kumakin ni James ti may papan iti daytong. Wan, tatang. Kasarita yun to ni James. Apaman na sumangpet. Hoy, James! Nagkunagan ka nga ipan mo iti psychiatrist ti anak ta? Ha? Saan nga agbagtit ni CJ? Tapno ipan yukit din iti psychiatrist. Tanya, agkalma ka kumalaan. Pangasim. Awanan ka itibain. Siguro, sinugsugan na ka man ng ti babae man niya. Iso apas pasurot kamat kenkwanan. Huston! Awan ammo ni Mavic may papaniti da ito, abanak. Idea ni tatang da ito eh. Kan maysa, saan ko babae ni Mavic? Sika, tinakilalaki iti addan asawa. Iso asika nga rud ti makuna akabit. Anya? Saan ta nagkalaysa? Iso nga awan nga rud garbangam amang ibaga akabit ko ni Mavic. Ha? Ore anya pa iti bagbagam, James. Daytan tinaimula iti panunot ti anak mo. Kabit mo ni Mavic. Kabit mo! Kabit mo! Naawatan! Wen tayo sumat nga min di bagbagam genkwana. Iso ti mulam iti panunot na. Nga oras saan mo tapod no? Impakitak iti psychiatrist ni CJ. Tapno maipaayan iti umno at treatment. Parang agpaliw ti kastyay ugali na. Saan nabagtit ni CJ kunak manen? Ha! Alaag ni CJ iti puder ko. Yawid kon iti balay. Tapag balinin nyo mo't apagtit iti puderyo? Sana mo bali. Dito lang palayag na ni CJ. Ha! No di mo kayat nga itid kanyak ti anak ta. Agkuluak ditoy! Nalawag mo't siguro tinangag mo, James! Sa anak amang rabrabak! No kunak nga agkuluak aramida! Ay, kaasimat dyan anak talakay. Ay, wen nga rod bakit? San laang adya anak ta? No di kat karama ng di apo ko ta. Ay, jay to mo tatanya. Isaw taking baso lamin ka na kita mapaspasamak ita. Ay, nakunabaw lakay. Gatil to mo't aklasin ti babae. Di naman lapulos inikan mo't iti patag ti anak ta. Awan kit di babae na. Iso pa ya. Idi trabaw. Nakilalaki. Itandan asawa na. Idi kwan. Nagpakpakasing agsuble. Isa pinakawan ti anak ta. Ang inuli naman eh. Katidakas na. Nagpasikugbay ko na maalakay. Ay, wan nga ros. Ita, isupa tinatang sita mangibaga ani Mavic ti kabit. Wan nga rod awan manaknakam na. Isupay ti addaganas na akundi ungat. Ngam di na mga rod may suraw itinasaya at ti anak na. Nakunabon bakit? Imbes asumay saya atin ti ugali. Kan kasasad ni CJ. Gapoy ti panagpatirafe na. Awanan na. Sigurado ako markaro man ang ti kinatuldog na ita. Taanda iti puder tinalaing nga inana. Anya, isublimot lang ni CJ kanyak ko lang. Uy na. Kurang mo't nga minang itid mo nga allowance na. Iso nga, isublikon ken ka. Ken may sa, jak mo't laangan ka bailan nga si Kaswen. Nay, dakal mo ni CJ. Sana nakasla ubing nga sa si Kaswen. Pudno, dakilan. Awan mo't amo na trabaho. Siyak ti aglaba iti bado na. Siyak ti aglinis iti silid na. Siyak ti agluto iti kanan na. Siya kamin. Ay, mabanugak mo't James. Kasano, kat inispoiled mo mat ngamin. Saan mo takas ni CJ? Naudda dito'y balay? Ay, basta. Sikan ti makaamukan kwa na. Ado ti rumba nga aramidag. Asaan kat aday ta mga asikaso kan kwa na. Amumot nga da trabaho. O di,
Ipaasikasom kan di mapik. Anya? Angam ne, ibagam tadi nasaksaktan ti anak ko. Ha, maamuak lang asaktan, wano kabilan na. Ay, dakas kayo kanya. Oh, apay akas na tilangam, James. Ay, kwa, Mavic. Asino nga min ayat ikinasarita iti cellphone mo. Apay akas laborido ka matan. Ibagam, no anya dayta. Amangan no damay tulong ko. Ni manin CJ. Oh, apay ni CJ. Saan ka naman ang nagahawi di dirabidyo balay? Ay, una yun. Sinublian naman nga rudan ati kasta nga aramid na. Tidakas na. Adda ka no natakawan nga istolya palengke dirabi. Kat atapon ni nanang nga isudang agbabarkada tinagtakaw. Anya, ni, apay ngaymat nga iso ti atapon ni nanang mo no bilang. Ado ka no ngamin ti kwarta na itinagawit. Kan adda ka no barbaro a pantalon ken sapatos na. Tinamag ka no ni nanang no sa dinok tinangalaan na itinggatang na. Kat kunana ka no, asyak tinangtad. Kat awan mo tinindad ko. Diyak nga ro din unay ik-ikan itidak kinagatan. Tamok ngay bulakbul na lang. Hangam. Ay, sa bali matan tinasumok na. Anya kay ti planom ita, James. Diyak ka bumafik. Kasaritak tumanan ni CJ. Ang paman na makaawi daki balay. Awan ka di ti klase mita, CJ. Awan, Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapantay jay mall. Ag-shopping ta. masadutak. Ingka kat agsukatan, tagkuyog ta. Tapno makainan hamat dagiti matam iti kasi cellphone mo. Masadutak nga Rob. Nagdagulit ka matan. Ha? Mapankasiksik ka. Di nakdisturbo yung tamadama tayo ayam ko. No kayat mo, di ni dade, titext mo, tayo so timang kadwakin ka. Sika nga rod ti kayat ko akadwa. Iso nga ingka agsukatan, taurayan ka. Tsak nga Rob kayat. No kunak ajak kayat, jak kayat. Nawataw! Ay da, agyaman akmanan kada kayo. Nang ro na kada kayo ken ni Mabik, James anak ko. Agyaman ak iti panangisaga na yu kada gito'y amakmakan para ita akasangay ko. Awan ang yaman na lang. Wen nanang, awan anyaman na. Kasangay yu ita, iso nga enjoyin nyo nga rod ti aldaw apan nakaipas ngayo. Ay ket, anya pa'y laan nga iti kukwen yaw. Magantayo na. Mabit lang. Group picture kayo pay. Iti kasta, adamat remembrance yu iti may ka-60 a birthday yu. Ayun na niya. Ay, sige mga rod, balasang kaw. Hala, umay kayaw, taagpipicture tayaw. O tatang, may nayon kayo matan Uwan balasang ko. Mabit lang. Tata, may lang ka diti rupa dita kamera. Wen tatang, mayat. Okay. 1, 2, 3. Smile. Oops. May sapay. 1, 2, 3. Smile. Okay. James, ayabam ni CJ kanitan niya. Tag-picture kayo mat kadananang. Ay, huwag ngagpaysaw anak kaw. Ay, kwa, saanan? Datay latan ka da CJ. Ayabam ka din ni Tanya. Iti kasta damat remembrance yo. Alan, ayabam itan, James. Saan nga rudan? Talo tayo latan. CJ, okay ka. Tag-picture tayo at talo ka daan tim amabe. Pati gayam kabit, makipicture. Shh! CJ! CJ, di mat imbagak. Di mo ulitin ti kasta pa nagsungsung par mo. Kaya't mo ka di man ti maungtan, ha? Bayamon, James. Ala, da kayo latan tag-picture. Di mo umtan ti anak mo. Bito taon tagayaman nga agahin ayat Mavic. Wen nga rod, nagbiit ti panawanan niya. Wen nga roda. Kaslakaan mo lang hindi agar-ara magpaikan ka. Ang gamit bito atawan tagayaman. Anya nga tanong, agkalay sa tamutin. E di kasta, mabindisyonan mo ti panagdin nata. Agpaiso, James? Wen, agkalay satan. E di kasta, makabukal tamutin iti pamilya.
Agyang manak, James. Kung naklakit din mo awan plano mo na mangikasar kanyak. Ay na, saan mo na mabalin na? Nasaysayat mo't lahing nagkasarta. Iti kasta, makuna alegal ti panagasawa ta. Saan lahing iti papel, no dikat iti matang ti Diyos. Ay na, di mo lang ang amo. No kasano a pinaragsak na gapo iti dayta nga imbagam, James. Kahit, kasano, dumanong kami nga roda na. Iti kasta, mapagsasarita daw ti petsa ti kasarta. Katuan na ha, ibagak to kada mamakin papa. Iti kasta, makasagana damat. Saan ko mamatakas dyan, ti panagsasaom ka ni Antem Amabe, kwan? Saan anasaya at tikas dyan nga ibagbagam kan kwana? Joke ko lang mo tayo dyan, Lula. Saan anasaya at adyok tikas dyan apok? Masaktan laang matirik na ni Antem Amabe ka. Di mon ulitin tikas dyan, wan? Wan, Lula. Nasingpet ni Antem Amabe. Iswa di mon ulitin nga ibagbaga tikas dyan kan kwana. Kan maysa, adan sa bali nga asawa ni mame matanya. Isu adimon ibagbaga ti kabit, ta saan akabit ni Antem Amabek. Ngamen, isunan ti asawa ni Dadem. Kasano ko mga agasawa da, Lula? Kat saan da pa'y mat-anagkasar? Agkasardan iti mabiit, apok. Isu nga agsingsingpet kanwan. Iti kasta, di nakaungungtan ni Dadem. Bad tikas jay nga ibagbagam, apaw. Anya nga iti reaksyon ni Side. Hindi imbagam dahi sa kingkuana, bakit? Awam malakay. Di maagtagtagar eh. Jak amo ano naawatan na dagiti imbagak. Ay, madanda na aganak. Iti anya lakay. No saan pa'y lang agbalo di apo ko ta. Ang mga noy jay itong pagbaludan ti bagsak na. Wan nga rod ba nag-asaan ko maamapasamak lakay? Kinapudno na bakit? Mamumak pa'y lamang bagbaga kini sige. Nalabasan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, wan nga rod kasanwa di ka mauma, kawang madengdenggan na. Urahin ng sapay ka dadaki sa mapasamak santo agnakam. Nasaysaya at sama nga agpaiso, no may suble nga agterafe. Una ko mabakag payam. Takasalitak tumaran ni James, may papanitiday tabana. Barang kayatin na nga isuble ni si iti espesyalista. No ni James, panagkunak awan ti parikot kan kuana. Sigurado nga umanugot day jay. Tilaang parikot kat ni CJ. Amangan ludinan kayat. Kayat namat siguro, bakit? Ilawlawag tayo kinkwana Iti kasta, maawatan na. Para mutlaang kinkwana day jay. Awan ba't ti sabali apang panunutan tayo? No saan at ipagsayaatan na, bakit? Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Janice ti Agoo La Union. Ngam sakbay na ngayon ta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Janice, kayat mi manen ti agyaman kada kayo gapo iti kanayon ngayon kay panagdangdangag ditoy nanumo a channel tayo. Sapay kumata di kay tumao maadumngag kadagiti sumarsarunupay a drama nga income i-upload. Pagyamanan mi dagiti likes kan comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Janice. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoin nak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anya, agabrod ka kunam, Randy?
Wan, Janice. Ang apay nga itamla ang ibaga. Sorry, Janice. Amok namin na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to na ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawen. Urayam ti pa nagsublik. Tay suntumot ti pa nagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay matlakit din to'y nobiyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat siksikan tula ang ti babae iti biyag ko. Dahit ako matikanayon mo, alaglagipan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend? Apay, di mo ka di intulod iji airport, tinobyo? Saan, friend? Adadala ang ngamin nga agsakit ti barukong ko. No itulod ko pa'y lang ang iji airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat ngamin ti pa nag-abroad na. Ay, uwan nga rod, friend. Rumor taman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Ay, ka mo, friend. Kung pormiditan basta rumor ta. Barang mailiw-liwag kumantila dingit amarikrik na. O sige. Sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak man ang tisangsangwam. Baybay, andak ko malang, nanang. Kaya't ko lang ang mat nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na day arandigan ka, anak ko. Saan, nanang? Kat no in-unfriend na paikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? In-block nak pa yan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaang di kayat asawin day ta, anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No, kastaman bilang nanang. Apay nga taadi na indiretso kanya. Iti kasta. Amukmat no niya ti aramid. Ay na, bay amon day jay alalaki, anak ko. Napintas ka, mat. Ado ti gusto kan ka. Iso alipatan mo day jay arande. Ngam nila ang Randy tay ayat. Nanang. Wan ngam linipat na kamutan, anak ko. Awan matiang mo ka nagbasula kini Randy. Nga mga pekas jay tinaramid na kanya. Apay, nanang. Ay na, lipatan mo day jay arande. Kunak man ang Janice. Ibawing mula agan iti sabali tirik nam kan kuana. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tamang ano nakasara kan ijay abroad. Iti nang isukatan na kan ka. Mala huston. Huston, day tapan naging inom mo iti arak, anak ko. Ang mga noan niya pa iti mapasamak kan ka. Gapo iti kastang aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Uwan atin ko. Umay ko kumaman pa siya rin ti kapsat ko. Ay katuan mala, umunag ka Manong. Agyaman Mabiit na ang taayabak ni Nancy iti silad na Manong William. Sige man atin ko. Kat agyaman na ka. Kaya't mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanin, Manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki kan kuana. Ne, apay nga ka no? Jakman am mo, Manong. Nalabit ang nakasara kan iti sabali a babae iti abroad. Oh,
Sinayang nangarod ati gayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ading ko. Ididamo pa ilang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ama kasiningad. Anya? Wen, nabayagan na kursunadak ti gayam mo. Iso na laan, tadyak kayat nga ipadlaw. Taamukmat nga rod nga addan nobyo na. Manong William? Ang itatakon nga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram kan kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William ken ka kunam, friend? Wen, friend. Ala, pasensya mo ni Manong ko Agayat sa talaga ken ka, friend. Okay lang, friend. Iso na lang, tanirandi pa lang tilinaon to'y puso. Janice? Sorry, friend. Awan mo't panggap ko amang pasakit kini Manong mo. Talaga lang amin amarigatan at amang lipat kini Randy. Ay, maawatan ka, friend. Ang kasanunday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Ay, Nancy. Sana gaputa kabsat ko ni Manong William. Siya kun amis mo ti mangibagbaga, Janice. Nasingpet ka nagagat ni Manong ko. Dayjay lang, talaklakay nga adayo iti 10 atawan kan ka. Nadlaw kumati kinasingpet kan kinagagat ti kabsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na lang taurean niya ti aramida. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayatak, Nancy. Umininom ka man na ti arak, Janice. Si kamat gaya, Manong William. Amom ka di makapadakas iti salon at dayta. Amok ngam dayto lang ang ngamin ti amok awagas. Tapno makalipatak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason. No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amok ka nagbasulak. Ay-ayak unay ti bagik, Manong. Janice, addaak dito'y amang liwliwakan ka. Ay-ayatan ka. Katyak tumauma amang ibaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibagaklat at tiriknakan ka. Bareng maasyan kanto kanyak. Kat aklunan naktumadlaan. Anya. I love you, Janice. Adtoy, inlutuan ka iti paborito masidaan, anak ko. Pangaasim tamangan kan. Awan ganas ko amangan, nanang. Ay na, di mo kumamot baybay anti pag-iim, anak ko. Siyak ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakulan ti kimutungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak, nanang. Di mo kumamot papasan ti bagim, anak ko. Anya laagan ti mapasamak kan ka, no kastam laagan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak. Kayat mo ka na iti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri agsakitak, nanang. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki ti mangdadaol iti biyag mo. Nanang. Ti kasayaatan nga aramidam ita. Kat ang kararag ka, anak ko. Awan ti sabali apagkamangam no saan ani Apo Diyos. Iso ti mangtad iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan, anak ko. Gusto ni nanang. Masapul ngagbalinak anatibkar. Jak itulok aniran dila ang tipakadadaulan ti salon at kan arapaap ko itibiyag. Masapul nga ag-move on akon. Nasakit man.
Nga masapol nga ikarigatak nga aklo ng tigasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Kat amok adi nakbaybayan. Tulungan nak ko ma, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no dapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. Adday ta ka manen. Di mat konakken ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William ko na kuma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan ko ma, ngam ne, jak pa'y mat nakarugbat. Sumaruno akto laangan. Urayan kan, tapno adda ka duwak arumwar. O sige, sikati makaam mo. Mabiit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umininom iti arak, Janice. Wan friend, naaklon kunti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga min rumbang lang nga ag-move on kan. Wan friend, napintas ka, friend. Ado ti gusto kan ka. Iso ahusto laeng mata nakapanunot kan. Imbag man, tanapanunot mo matinagawid, Nancy. Wen pakailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw da ka matan, anak ko. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang yo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklang ngamin iti trabaho ki jay syudad. Ne, asino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslabag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wan, bag tinobya na. Ha? Addan nobya ni Manong William, nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit-kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak, nanang. Ay kat maam-amom to inton madamdama anak ko. Sa dino nga iti ayan damanong, nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun nagijay. Da kayo adwa, nagilimad kayo kanya. Mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni Manong mo, Nancy. Sorry no inlimad mi kan ka ti relasyon mi. Saor kayo Imuno na paikit din ni nanang anak mo iti relasyon niyo. Kat datayo ti agkakadway dyan syudad. Ala, sana bale. Tanaragsakak iti dayta anamwak. Maragsakan para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas metan tagbali na manukang me. Agyaman na, tatang. Ay, tatang ko namlata ka din balasang ko. Agbagay kayo unay kini William nga anak may Janice balasang ko. Nataer ni William, napintas ka matay na. Mayat akong binasyon, agkasar kayo kumaan. Madanon to day tatang. Ay na, diyo ka din ibaybayag. Agkalay sa kayo kidain. Tapno maadaan kami matan iti apukaw. Dito yakon nga trabaho. Iso nga agnaedak matan dito apartment yo, Nancy. Ay, katwa namanong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag nga rod ta dituyak na idistino. Saan akon amaya dayo kini Janice? Talaga nga inspirado ka, Manong. Siyempre, mat Ita lang amin anakarik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice.
ket kayat ko nga ikasarti gayem mo, ading ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siyak nga rod, imayak. Tao mayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan nak ko ma. Pakawanan nak no saan akon ang nagparparik na manipod na gabrodak. No anyaman ti makagapo. Jakon kayat nga amon pay, Randy. Janice? Di ka madanagan. Tanapunasan ti sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga ididaw mo. Nasakitanak iti hustor. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on ak, Randy. Agyaman ak, Janice. Katsapay ko ma. Taibilang naklatagayim mo. Itilikutan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti dayta, Randy. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babay akanayon ang naka-display di ta terrace ti apartment tayo, manong? Jakman amo ading ko. Kabsat sa ti may sa border. Kanayon mat ang makitak di ta tunggal rumabi. Ay na, unang matlano asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na, akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalakit din ay. Tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka, manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagado ti ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho! Nakayawan kan samat iti kinasiksina. Sang kakitam samat nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdepa-depa dita. Nilaeng Janice ti ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradom lang, manong. Tanulok kom ti gayem ko, data ti agapa. Anya? Nagdakkel mo tinagbaliwan ti langan ni Randy anya, Janice. Pimudaw kan limukmag. Kaslabak nang matan nga kawas. Saan akasla idi, akasla adik? Si Kamat, Nancy. Talaga aday tapay laang matinadlaw mo. Katpud numat, saan ka di? Siguro, baknang tinasawa na niya. Siguro, Sa anak mat ngaminan nga interesado amang amo iti dayta. Nancy? Janice? Adda kayo ka di? Umayat man! Yahoo! May samat day ta, Maxine. Agkarasublimat day ta, babae dito ayan tayo. Wan nga rod, Sapay kas lang papansin. Janice? Ay na, bay amlatan, Nancy. Kaya't nakanumot ti makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo ka di? William? Adda ka ka di dita? Umayak man? Sumrag kalatan, Maxine. Saan anak kalaktiri daw? Adda kami dito yung kini Nancy. Hello, mga friends! Aywan gayam, adain sangpet ko a pizza. Imbagla nga pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa lang, Maxine. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ta ayan ti nobyom. Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, ingkakatriinganan, tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpet mo, Maxine. Aywan Saan lang ang naimas day ta, Nancy? Naraman pa'y. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pa'y tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pa'y. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat, William. Pumanaw kan dito dagos mi.
Amangan na makaraing ni Janice, ket mangag na dagiti ibagbagam. Agawid ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso a pangaasim, ta ayatan nak kumamat. Maxine at danobyak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatek. Iso apang ngaasim ta pumanaw ka. Ang William... Pang ngaasim ta di ka mangliribok. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. Gapula ang itigang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan, kat di kan agpakpakita pa'y dito'y. Kas tati naramid da dya amaksin, manong? Wan ading ko. Nagpuskol matan kiro pa da dya babae? Mas daawak na rod. Kasla pinalpaliyo nak. Apay nga amuna amin ama ipapan kanyak. Kat no'y taklaang mat ama kita da dya babae. Ay. Saan nga aramid da dya amaksin? Tano siyak ti makaungat. Amangan no makangag kanyak iti saan amalamlamot ti aso. Mala, bayamon ading ko. Mabain mo't siguro nga umaypay dito'y da dya. Rumbang na laang. Tano agsubli pa'y. Amang ano jak baka pagtepel kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxine. Apay nga da ka manin dito eh. Ay, kwa, friend. Di na kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Basta ka na kumamat. Kaya't ka ang makasarita. Lagingita, ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Naamiris ko ngamin, abid do ti inaramid ko. Iso pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din Janice. Please. Nasayaat mata na panunot mo dayta, Maxine. One friend, mababainak nga rodan. Ang sorry talaga, Janice. Sorry, nutila ang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Anya ngay, katao ka laang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak day jay, Maxine. Ay na, agyaman ako unay, Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat. Gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung ko apumanaw. Gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket pasensya kan ha? Awan mat kat intensyon ko ang mangagaw ken William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket ulitak man ti agyaman ken ka, friend. Congratulations, Manong! Janice! Agyaman kami, friend. Anong friend? Ipag ko na Ay, wala yan. Agyaman na, ipag. Basta Agyaman kami ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Kamawdyanan na, natong palmadlaang tinabayagan ngay nararapaap may. Ti mga asawa, ti inauna nga anak may. Ni tatang met. Pudno ti kinunan ni tatang yu anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko, maywan. Agyaman nak iti ayat kan pamatag nga impaay mo kanyak, William. Awan anyaman na Janice. Syakit diti agyaman ngamin, kinayat nak nga uray adayo alaklakayak iti 10 atawen. Awan mat parikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayat. Ti amok nga rod idi. Ket awanen namnamakan ka. Imbaglaanan tadyak na upay. Ket intuloy ko lata tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya?
Di mo matlaang kabailan ti mangkita iti sa bali. Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William.